حالا که میریم اینجا رزباره چیه من نمیفهمم. اینجا یگون چیزی فند و فریب نیست. هر کسی که اگر یگون مثال ای یکاترینبورگ، ای تیومن، ای تمام شهرهای روسیه هم خیلی در بلوچ خیلی گفتیم. خوبه من وقتی که همین را پیشنهاد کردیم به خلق ما به نهایت خوب قبول کردیم. به بچه اومدم اما آدرسی گفتگی کرد. بدرویم همین پادزدم. تمام. سلام و درود گرم جوشان به همه شما برادران. یک جو فایرو کردگیان نمیدونم چی گپ اینجا. ویدیو را تا آخر تماشا کنید ان شاء الله که میریم اینجا رزباره چیه من نمیفهمم. این اینجا اومدیم حالا چی گفتن اینجا سیتی هاوس گفتن چی گفتن سیترو هاوس و همین. اینا برادران مرحمت که بدرو. اینا چی باشه سلام علیکم. اشکی نیست کن. تو زاب دیجا. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام. چوکادی عبدالرحیم جون. زنگ بزنن گوشی گپ علاخون مونکدی چی گپ ایجا در اینجا که ان شاء الله نیا داریم که در روزهای چهارم خدا خواهد یک بخوری با شهروندان خودمون یعنی برگزار نماییم. برای تنده؟ بله بله. خیلی بشی که صحبت کنیم باور که راه دور اومدیم آدرس دوری من دادن. خیلی کو چیکار کردی درس دادی گفتی درسی رویگان میتیم چند تا درس دادی چند پتو گذاشت؟ بله که عبدالله جان ما یک مدتی 2 هفته میشد دو پاتوک یعنی در یک پاتوک من 60 نفر بود در دیگر پاتوک من 57 نفر بود یعنی دو پاتوک رو ما به انجام رسوندیم و ان شاء الله خدا خواهد هفته می اومد ما یک پاتوک دیگر داریم باز رایگان بله همش رایگان است. در هر یک پاتوک چند تایی درس گذاشتید؟ در هر یک پاتوک ما چند نفری؟ یعنی در عموم مثلا ما که داشتیم در یک گروه ما 67 نفر بود مثلا در دو پاتوک داشتیم ما هر یک گروه پاتوکی ما داشتیم 67 تا 57 نفری بودن. رایگان ما همه اینها رو 5 روزی درس داشتیم از روز دوشنبه تا روز جمعه را دو پاتوک رو به انجام رسوندیم و ان شاء الله فردا روز دوشنبه باشد با پاتوک سوم سر میشد و همین خاطر به خلاصی اومدیم که روز چهارم وخوری یعنی آزاد تشکیل کنیم و کدام خواهشمندایی که هستن میخوان که در سمت تجارت یعنی در سمت تندر آموزن و فعالیتشون رو پیش برن مرحمت بیان و ما پیش با اونها هم صحبت میشیم و طرز فعالیت تندر رو با اونها ما از پیش میآموزیم. در همین زال؟ بله خواهش باشه ما در اینجا 2 زال داریم. 2 زال؟ بله در اینجا 2 زال داریم این حال اگر خواهش باشد ما نشون میدیم که عبدالله جان که کدامش میشه به شما معقول باشه. برادران نگاه کنین که ما در اون ویدیویی گذاشتگی گفته بودیم برادر شناس کردیم عبدالرحیم جان از ناحیه ریوان گفته بودیم شما ما همجا توصیه داده بودیم که درس‌های رایگان میتونه خش به حالش الکی 2 تا درس گذاشته طولی میگه 60 چند نفر اوج درس داده در 5 در 2 پاتوک 2 هفته دادن. بله 2 هفته. اینا با این هفته هم روز دوشنبه ان شاء الله سر میشود یک چی درسی دیگه هست ان شاء الله. ما خوش میکنیم که اکا عبدالله جان همین رایگان درسمون براه مونیم. بله. سال ان شاء الله ما اکا به نقشه گرفتیم که عین حال مرکز آموزشی ما 5 روزه رایگان رو از بین نبرد. عین حال هم میتونه کسی خواهشمند است که میخواد که آموزد سمت تندر رو برای آنها ما هم وقت آماده هستیم که برای آنها آموزونیم. رایگان تلفن تعلیش نکرده؟ نه همون نمره. بله همون نمره هست. هم واتساپ هم تلگرام. همش همونجاست. اگر همونجا مراجعت کنن یعنی منیجر ما به آنها جواب میده. روز ان شاء الله روز 4 فوریه خوش به حالش. خیلی برادر که لیاقتمند شوقمند میخواد که درس بتیا میخواد کارشو پیش بره چه ما او را دستگیری نکنیم و این توصیه به شما ندیم. من بار دیگه میگم که من نگفتم که درس‌های این برادر کلکیه. من گفتم که بعضی چیزایی هست که شما دا چی رایگان یعنی به پول داده میشه. خوش به حالش در 2 درسی که در 2 هفته گذشته الکی تای 70 نفر برو واده. با اینا 20 نفر دیگه را روز چند سر میکنن. با 4 فوریه دا الحمدلله اینا زمان دیسه نه چخیله. در اینجا با اختیار با اونها داده میشه. در اختیار میاد کدومش خیلی خوب. اینجا یگون چیزی فند و فریب نیست. هر کسی که اگر یگون مثال گپ به خطاگی نمیشود وقتی که من میرا توصیه دادم اینا بوم میگم روی کنده یک کس سوالش ماده نویس در کامنتر ننویس گپ بزی همون نمره مرا یافت زنگ زد گفت اکام خیلی ما ایرا دعوت کردم کنفرانس کردم صحبت کردیم گناهش اقرار شد به کلا گرفت خوش به حالش ما دوست می‌دارم اون نفری که گناه میکنه گناهش به کلا میگیره و فقط ما میرا ان شاء الله جبران میکنم ما تلفن من نکشتم و نمیکشم هیچ جا هم نمیگریزم همین گناه ما کردیم ما میخوام که با پیش برم همون برادرایی که در زیر کامنتر می‌نویسن مثلا ای بیا کسا جستجو میکنن ما دائم همون می‌نویسیم که رقم‌های تلفن تا نویس ما خودم در شما علاقه دارم می‌کنم اگر کامنتی همین برادر را یافتین کامنتی ما را یافتین شما رقمات اول بنویسم و گفته بگم خیلی کامنتی داره
дар давомаш рақам там банавис ма зангат мезанам. бале бале мегум чӣ кам бутия ман мера конференсия мекунам. Кори бада ҳама карда метавонад. биёми кори нек бикунем мақсад ки фақат дастмон дастгирӣ кунем бародари худмона дуо кунем алҳамдулилло. Бале. Ина чорум да диди зала дуюм зам мерем бада изал махум шид ба хотире ки ҳа ки бародару кадомеша ки мақсад агар интихоб кунам ба тазери комментар бинависед кадом зал ина якум залуш да оли зали дуюмиш мерем иншалло. о биё ку бирем ку ҳай дар давоми дарс чихешид мардум не бениҳоят акадоҷон ман вақте ки ҳамира пешниҳод кардем ба халқ мо бениҳоят хуб қабул карда истудиан иншоалло мо кӯшиш мекунем ки ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва ҳамира дом салому алайкум команда ҷамъ карда ку команда ҷамъ салому алайкум салому алайкум хубен алҳамдулилла бишнем хай беҳтарин инҷа гарми бад да биё иншаалло иқа суҳбат кунем худо хоҳа командатан биё бигӯ е машаалло ӯ наворе ки давҷа кардем як нафар инҷа бародаро ҳам видео омадан навор бале о якум наворе ки кардед ини бародармонам дар самти тиҷорат таҷрибаи корӣ доранд ip доранд ё ай бародарам мисол дар самти мисол тиҷорат фаъолият доранд ва аллакай мо инҳоро ҳамчун мутахассис дар самти мисол дар фирмаи хмо қабул кардем иншоалло фаъолиятмон пеш бурд. Хош ба ҳолтон. 4 феврал бори дига такрор мекунем соати 14:00 дар ана ҳамиҷа. Ман адреса мегузорам, рақамҳои телефонам мегузорам. Дар ана ҳами зал мешава иншаалло дауҷа ай як Россия ай Москва не ай Екатеринбург ай Тюмень ай тамоми шаҳрҳои Россия ҳама хеле дар боло чихеле гуфтем. мебиёен инҷа иншаалло гуфтушунид мешава вохӯрӣ мешава шумо ана ҳамое ки мисол самтҳое ки намедонистем бо уҷа шахсҳои муваффақ дар ҳамин корҳо мебиёянд иншаалло бо бародармон Абдураҳимҷон ба ҳамаи шумо кушода равшан мефармоед. лекин нав як чи дар ёдам расид бародарам рӯзи чорум шояд ман натавонам омадан иншоалло кӯшиш мекунем ки худо акид бошед барое ки ман рӯзи панҷум як бародар мара даъват кардаga ба сафари ҳаҷ иншаалло бояд мо сафар кунем ягон раҳмат ҳай ман кӯшиш мекунам ҳамин соати 14 сар шава иншаалло 1 соат 2 соат биём я 2 соат 3 соат боша ба иншаалло давом метем шумо давом метем иншаалло чиқеле ки дар видеои пеш гуфтагӣ бидам бародаро мо ҳаҷи умра сафар мекунем худо хоҳа як бародармон номроша мегузорум хориҷон худаш роҳбалатай худаш гуфтан ака Абдуллоҷон қатимо мо шуморо ҳатман мебарем ма гуфтам майлиш хай ба ҷони дил касоне ки мехоҳа ҳаҷи умра брава иншаалло аз 5 то 19 11 рӯз дар Маккаи Мукаррама мешавем иншаалло 3 рӯз дига дар Мадинаи Мунаввара касе ки мехоҳад ки роҳбалат тоҷик боша иншаалло ина ҳамроҳи мо марҳамат ки дар рақамҳо бинависа иншаалло хориҷон худаш ҷавоб метиҳад худаш қисмо гуфтушунид мекунад хай суҳбата дур намебарем бозам миёем ба сари вохӯрӣ дар самти тендер ҳар чизе ки мешава бо уҷа дар алҳамдулилла ма дар хати шумо мешава мо аз пеш суҳбат мекунем дидорбинӣ мекунем мегӯяд шунидан кай бояд монанди дидан ина алҳамдулилла дар навори гузаштагӣ худаш тоқа буд ва нигаҳ кун ки иншаалло ду бародари дига зам шудай бо инҳо ҳам дар ҳамин самт алҳамдулилла муваффақ будиям ба ҳамин хотир мегӯяд ки пароканда лашкар наояд ба кор 200 марди ҷангӣ беҳасад аз он ҳар куҷои мо бошем агар як дил як тан як гап фиреб накунем дар фиреби якдигар набошем аммо дар хубу хурсандии якдигар бошем иншаалло ки мо муваффақ мешавем дар зиндагӣ дар охири наҳор шуморо ба худо месупорам то рӯзи чорум аз соати 14 то 19 инами залда иншаалло шуморо худоҳофизӣ мекунем рӯзи чорум вомехӯрем боқӣ дар амони худо ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.